Halo, kembali lagi bersama Dek Jihun. Wih, Dek Jihun jadi apa ini ya? Wih, butelek molet. Coba dipakai. Joget, adik joget. Wih, yo butelek. Wah, kono telolore iki, guys. Ini masih persiapan. Wih, ada Mas Bayu. Halo Mas Bayu digendong. Mas Bayu digendong apa gendong? Oh, digendong. Mas Bayu. Ya, Rene. Aku tak urus salam ya, tak kata lagi aku. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.